Koliko je važan namazot? Prvo su kuranski ajet, poslije su hadis. Kao Albanci ima jedan zbor, se vika bur. I on je ri, ne čovjek, bur, maš. Ne čovjek, maš. Ti vikat skije burni, nemaš maškost vo tebe. Vo islamot što je maškost? Uverava naša, što je maškost? Bili Allah. U suratu Nur. Rijalun maži, mažišta. La tulhihim tijaratun wala bej. Maži se oni koji ne dozvoluvat trgovijata, kupoprodажбата. Da gi odvrati, da gi zanese, da gi spreči od spomnuvanja na Allah, od klanjanja namaz i davanja zekata. Znači, ko je maš? Maš je onaj koji je sposoban da stane sa balje za sabav i dodi na rabota. Nemaš onaj koji može seko da pobedi, a sa balje ne može i organ da go pobedi. Rijalu la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakat. Rijal, maži se oni koji ne gi zanesuva, ne dozvoluva da gi zanese biznis, ili pari, ili dunja. Od što? Od spomnuvanja na Allah. Od što? Od klanjanja namaz. Od što? Od davanja zekata. Ovo je kuranski maš. Allah što veri u suri Jasin? وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَ. I dojde maš od kraja od nagrad. Im reče, ja kao mi, o luđe sledete gi pejgamberite, ti je povikuvat vo dobro, ne vi barat pari, ne vi barat ništo. Ti je gubijaj nego. Kale alejte kao mi ja'lemun bima gafali rabbi wa ja'le minil mukremin. Kamo da zna moj narod kako Allah mi prosti i me stavi od onije počesteniti me vnese u džennet. Ama vi kao Allah maš. Zašto maš? Videći sitne luđe stana protiv pejgamberiti gi ubija. U suri Jasin, čitaj 2. stranica. Gi ubija pejgamberiti, to je da maš. Znači, nemoj da gubivate pejgamberi. Ti je kažu od vistinata, ti je i ne ogubija. Ama beše maš. Što? Ne se plaši da mi je kaže vistina u oči. To je maš, u vera. Namaz u hadis na pejgamber sallam. To je hadis sahih. Men hafadha alejha. Koji će go čuva namaz. Vidi se ga. Mnogo pati nije gi obrazložujeme работи. Koji klanja namaz, koji čuva namaz, koji izvršува namaz. Sve je to razlika. Sve je to razlika. Kako što je razlika musliman, mu'min, muksin. Sve je to razlika. Muslimani mi smisli to veka. Ama mu'mini koji se, a muksini koji se. To je sve stepeni. I musliman je musliman, može dvojka. Ama mu'min je 4, muksin je 5. To je vrh. Veli Allah, veli pejgamber sallam u hadis. Men hafez alejha, koji go čuva namaz, znači go čuva namaz i vo džamija, ne se poli levo desno, gleda kible. I samo razmislio da svoja sostoba bideći nad nego stojat meleki. Go kontrolirat, go snimat, go registrirat, to je samo sjedi miren. I pravi zikr na Allah za ođelja. Go čuva namaz natre, so se ruku, so se sežde, to što vallahi rekao pejgamber sallam, inna rađule, na vistina čovjek će klanja si tu neama, će klanja čovjek 60 godini. 60 godini. Wala yukbal minhu salat. I ne mu se prima namaz. 60 godina da klanjaš, da ne se prima namaz. Kalu kayfa zalik. Rekao, kako možno čovjek da klanja 6 godina da ne se prima? Da. La yutimmu rukuha wala sujuduha. Nego potpolnuva ruku, to i sežde to. Što će nego potpolnuva? Ne odi da se smiri tu bam bum. Na sežde se pruža kao kuće ili ne uči zikrovi, ne se smiruva, namaz je odmor. Zašto rekao pejgamber sallam? Kana an-nabiyyu idha hazabahu amrun fazi'a ila as-salah. Koga pejgamber će go pogodila nekoja maka, nekoja taga, to je više čovjek kako nas, nekoja težina vo život, neko iskušenje, potrčao vo namaz. Poital, odmah namaz. Znači, čovjeku koji pađaš u iskušenja, a svi te pađamo u iskušenja, najgore lijek je namaz. Pa koji go čuva namaz od, na brzina? To će ima svjetlina, to će ima dokaz i to će ima spas na sudnji den. وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا. A koji nego čuva namaz od? Znači i vo džamija i nadvor ko će izleze. Koji nego čuva namaz od? To je nema dima svetlina, nema dima dokaz i nema dima spas na sudnji den. I potom veli pejgamber sallam. وَيَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. I na sudnji den će biti proživen so kogo? So Faraon, so Haman, so Karun i so Ubej ibn Halef.
Зошто ве четворица? Влези ова, валлахи, на кад влезе човек да прочита. Зошто, рекол пегамбер, кој не го чува намаз, ќе биде проживен со фараона, со Карун, со Хаман и со Убей ибн Халеф. Единствен човек кој пегамбер губил во живот е бил овој човек, Убей ибн Халеф. Бидејќи бил голем трговец, а бил голем неверник. Па кога трговијата го спречи од намаз, тој ќе биде на судниот ден. Кој каме трговија, се мисли се, работник, мајстор, плочкар и така натаму. Со фараон ќе биде оној кој власт го спречува од вера. Со Карун ќе биде оној кој богатство, имот го спречува од намаз. А со Хаман ќе биде оној кој позиција, положба го спречува од намаз. Го молиме Аллах за да го направи намаз